Et lupupecus muscat subira, ou lupupec en lengaci populari, que é animal aquatic montanhou da família des garbiropodes, que viu generalmente em aigos paisibus e caudos, como as gaves, aun se neures dueus detroitos, mas também de limax subaquatics e autes basqueropodes. Como pudet observar se usar a vídeo, et lupupecus muscat subira, que adopta generalmente o modo de bito retreat. Aquero discreció que se explica per acrento at su enemic magi et git magri des marescs, mei conegut entre as homes de ciência, dapet nu gitunius mager maresquenti. Uei, quis he verdaderamente hero retreat, mas cauram dieu mei descadenso uniaute cop per examinar abito passionanto det lupupecus muscat subira.